runway 30. Back approved, QNH 1010, 30, yeah, 210. Yankee Uniform Bravo Sierra Tower. Ready to copy clearance. Yankee Uniform Bravo Sierra, ATC clears your standing flight level 1,000 feet. After departure, left Oscar Bravo Romeo. Clock 5027. Sad trenutno ne može, pošto dolazi saobraćaj, očekujte možda porast. Yankee Uniform Bravo Sierra, Roger standby. Ako da je klub, posle čekat ćete dosta za povratak, pošto dolazi saobraćaj vezano na target to da ćete čekati na sjedi dosta. Ako predlažem da idete tamo u zonu. 1.30, yeah, 210.
outer marker. 405, continue approach, expect landing clearance shortly. Roger, yes, 405, continue approach. Tako je, da. Onda stani, nemoj još. Nemoj još. Brad 686, you ready to start after Barbecue? 686, stand by. Na mjesto, Yankee Sierra Sierra, vacate via Charlie, 2A from behind, follow me. Vietnam. okej. Get 405, runway 30, clear to land, wind 350 degrees, 11 knots. Clear to land, 30, yes, 405. Aha, ma ima fore. Jet 686, startup approved, standby for power back, runway 30, QNH 1010. Startup is approved, standby for power back, Jet 686. Okej. Mislim, znaš šta je? Pa evo ti vidi gdje, pogledaj. On ne sme da uradi to, znam. Ne, okej, jedino nisam znao, znaš, kako si jedino pripremi tebe kad ima tako nešto da znamo da, Da, ali ne mogu da te pripremim za takve neke osobe, situacije nisu ne, česte. okej, ali zato mi kažeš, ide sveći, ide na pola pisa, znaš, čisto, Pa jesi ti lepo rekao da kratiš. a jesam, da, nisam kapirao, znaš, da je toliko treba. Ja dobro, nema veze. Jet 686, power back approved. Power back is approved, Jet 686. Ovakva situacija uvek, znači da budeš brz, da se pratiš situaciju gdje je, jer on Nema smisla da ovaj vrti zbog nas, jebe. naravno da bi jasno, i onda moraš na svaku cenu da ubaciš na gas. Da. Zamisli on sad koji njemu završi da on da gas koji ide u holding. Ja bi stigla prijava, razumiješ? I onda ne mogu ja sada puštam cijelu proceduru, mi kao da radimo, a iza nas ono... Ne moramo jasno i ovo je to što treba da se radi, znači i to je za učenje, mislim, razumiješ? Kad budeš dobio dozvolu i tvoja vizija, Jasno. tebi će ti se, znači, moraš da znaš da reaguješ. Vacate via Charlie, 2A from behind, follow me on hotel. Stand Alpha 8. Roger, via Hotel Alpha 8, Charlie, vacate, yes, 405.